ubwato bwose bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye kubwubika mu mazi, bagiye kuburasa baburohe mu ndiba y'inyanja. Iran iravyemeje, noneho iciye akagozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko enough is enough. Birahagije ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze, birahagije ibyo bakoreye Iran, kuvuga ngo Hormuz noneho baze batake ibirindo vya gisiki bya Iran, batake ibigobe vya Iran cyangwa se ibyambu vya Iran, barimbura amato yose atwara petrol, ngirani bayihombye bayishyire hasi. Iran babwiye yuko akugira ngo ibyo bayikorere mbere yuko igira ikikora, irabanza kugira ikikora maze bikarya iyo bigiye cyangwa se bigasandarira mu karere. Leta Zunze za Amerika niyo yabitangije uko bw'ibyo yitegura icyo igiye kubona muri kano karere. Niki tugiye kuvuga muri aka kanya musenguzi bwimbitse mu nkuru zicukumbuye. Iran yashize ikibahima niko twabyita muri Hormuz kubera Leta Zunze za Amerika. Ubwato bwose nta gushidikanya bugomba kurohama, bugomba kurohekwa muri iyi nyanja ya Hormuz. Iran yavyemeje. Inyanja ikora kuri Hormuz ni inyanja ebyiri, ni inyanja ya Oman iri mu kigobe cya Oman, n'inyanja y'Abaperesi iri mu kigobe cy'Abaperesi. Rero ngaho agomba kubera agatendo. Iran yemeje yuko bagomba gukora ibidasanzwe, bagakorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyano rikomeye, bakayereka igihandure, bakayereka ko yibeshye cyane, igaba igitero gikomeye cyane kuri Iran, ndetse navuga ko igiye kwataka aka karere kose, ikibasira umuhora wa Hormuz, ikibasira ubucuruzi bwa petrol bwa Iran. Ibyo Iran iti oya, ntabwo uzakunda, ntabwo mushobora, ntabwo byabaho ngo tubemerere, maze mukomeze mutera indi ntambwe binyuze mu yenzira. Nanjye ntiwamugane, reka nze tubirebe. Sibyo gusa turaza kurebaho mu biri kuvugwa, ahubwo mu buryo butunguye abantu benshi, nanjye ndimo, nawe ushobora kubamo mu batunguwe. Yitwa Ramzan Kadyrov. Uyu nguyu ni umuyobozi wa Chechen Republic, ni inshuti magara ya Vladimir Vladimirovich Putin. Ayoboye imwe muri za leta zigize Federasiyo y'Uburusiya yitwa Chechen. Yagaragaje neza ko igihe kigeze kugira ngo niba ari bishoboka, nimba ari ngombwa, iyi ntambara ze kuyirangiriza. Ndavuga intambara hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Bwana Kadyrov bwa mbere agaragaje neza agatendo yakorera Leta Zunze za Amerika, maze ngo Leta Zunze za Amerika zikava ku byo zigize zigatuza, zibonye imbaraga zabo muri Chechen ziziye mu rugamba. Ibi ngibi n'indi nkuru mbi kuri Leta Zunze za Amerika. Ate Kadyrov afite ubushobozi bwo kujya muri iyi ntambara ya Iran maze akarwana kandi agatsinda. Uranyemera ngende gwa buri ngingo zose zijyanye n'icyo bwana Ramzan Kadyrov yavuze bakorera muri runo rugamba rwo murasaza hagati kugira ngo isi yose itenkane. Bamwe bati aho, abandi bati we tugiye kubona ibidasanzwe mu isi. Nanjye nti reka nze mbigusobanurire. Sibyo gusa ndaza kukubwira, ahubwo mu buryo bwatunguye benshi, ari nabyo tuza guheraho. Netanyahu ashobora kuba yakoze ishyaka. Uyu mugabo ntago azisazira. Netanyahu wagize gutya maze aratungurana. Israeli irenga ku gahenge bari bemeranyije na Lebanon bari Washington, batangira bwa ibitero bikomeye cyane ku butaka bwa Liban. Barahataka, baraharasa, ubwo ivumbiri baratumutsa. Bamwe bati none bwana Netanyahu ko yavuze yuko bagomba guhagarika intambara, bakabyemeranije Washington, n'ibiki bibaye? Ubundi se n'ibiki byabaye wamugane? Nazo ndaje mbikubwira. Reka tuze turebe kamwe ku kandi uri kuvuga muri kano karere ko rasaza rwa hagati, ndetse n'uburyo intambara ishobora kuba intambara mbi. Ngende umungu wa Kamanzi uruwande ngo ikaze ngo tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze. Abatunguye babaye benshi, ibyabatunguye kandi nawe ubwaye zagutungura kubona Leta Zunze za Amerika bazitera ubwoba bati muhagarare. Ariko noneho atari yo gusabwa n'umuvandimwe wabo ari we Israeli mu by'amazi iminsi arimo gukora, bagaba babyamaganiye kuri. Ni igihugu cya Israeli kimaze iminsi gihanganye bikomeye cyane n'umutwe wa Hezbollah wo muri Lebanon. N'uyu munsi urugamba byari bizwe rugiye kurangira bitewe n'ibiganiro byabereye i Washington DC byagizwemo uruhare na Leta Zunze za Amerika. Netanyahu iby'agahenge akubye na zero, ubundi atakingiza kwataka Hezbollah. Bamwe bahereye bavuga bati uyu mugabo ntabwo azisazira, ashobora kuba ari kwikoraho Hezbollah ko yari amavubi, ariko ngo nawe ntabwo bafite abarwana nabo ngarabazi, niyo mpamvu agomba guhangana nabo hasi hejuru, kandi ibyo yemeje azabikora. Hagarikwa ry'imirwano
hagati ya Liban na Israel ryahise rihura n'ibibazo cyangwa se imbogamizi kuri wa 17 Mata. Nyuma amasaha make amasezerano y'amahoro yagombaga kubahirizwa, yagombaga gushyirwa mu bikorwa. Amasezerano y'iminsi 10 yatangiye ku mugaragaro saa 6 z'ijoro ku isaha yo muri ako gace ku ya 17 Mata. Amasezerano agomba guhita ashyirwa mu bikorwa agatangira kubahirizwa. Yagombaga gutuma habaho icyizere cy'uko intambara yo muri Sirwa hagati izahagarara by'agateganyo nyuma y'amezi menshi imirwano ikomeye. Nyuma y'amasaha make gusa rero iyo saa 6 z'ijoro itangiye, ingabo za Liban zashinje Israel kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara, zitangaza ko ingabo z'Israel zagabye ibitero bishya mu majyepfo. Ingabo za Liban zavuze ku ngabo za Israel cyangwa se IDF ko zateye ibisasu mu midugudu myinshi yo mu karere k'amajyepfo y'umugezi wa Litani. Nkuko raporo yasohotse mu kinyamakuru The Times of Israel ibivuga, igisirikare cya Liban nticyavuze neza ingano y'ibyangiritse, ahubwo cyashimangiye ko ibintu biri ku butaka cyangwa se kubera kuri tere bikomeje kuba kandi bidasobanutse. Ingabo za Liban zasabye kandi ko abaturage bo mu majyepfo badahita basubira mu ngo zabo kuko nta mutekano bizeye. Ziburira ku murongo w'ingabo cyangwa se ziburira ko umurongo w'ingabo wa Israel ugihari kandi ushobora kubataka. Ikindi kandi bavuze yuko abasirikare benshi ba Israel batangiye kuboneka bakwirakwira mu bice bagiye gukoramo intambara. Iyo nama yagaragaje impungenge zagutse z'uko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose, ndetse no mu gihe cy'amasezerano yo guhagarika imirwano itangijwe na Washington. Ibi rero bikaba bishobora gutuma biba ko ari icyago gikomeye. Muri iki gihe kandi ingabo za DF zakoresheje imbunda zirasa mu bitero mu majyaruguru ya Israel, zigaragaza ko hari igitero cye gitangiye ngo gitutse muri Liban basubizaga. Haka igisirikare cya Israel cyaje gusobanura ko amajwi y'impuruza yatewe nanone n'ibyari bibonetse mu kirere atari uko byatewe n'iraswa rya za rocket rututse muri Israel. Ijwi ry'umuburo kandi ryumvikanye mu gace ka Netua mu majyaruguru ya Israel, ni hafi y'umupaka wa Liban, kandi kagiye gaterwa inshuro nyinshi mu gihe cy'intambara. Mbere yaho President Trump yatangaje ko Israel ihagaritse intambara muri Liban mu buryo bwumvikana, ariko 16 Mata 2026 aho Bwana Donald Trump yemeje neza ko afite amakuru ya nyayo y'imvaho ko mugenzi we Netanyahu ahagaritse imirwano ku gihugu cya Liban, ndetse ngo ni intambwe ikomeye cyane muri diplomasi yatewe. Yagize ati ndatekereza ko bazabikora, ndatekereza ko bizaba bishimishije cyane kuko ni imyaka 48 twagiye duhura n'ibikorwa biremereye. Mu ijwi rye ati nahuye na Bibi nkuko mubizi, kandi perezida wa Liban, ndetse nagize umurimo ukomeye cyane mu kiganiro cy'uyu munsi cyabaye kigena ko tugomba kubona ihagarikwa ry'imirwano kandi gusenya Hezbollah. Ndatekereza ko bishobora kuba iminsi 10 kuri jye. Birashimishije cyane kuri Liban, birashimishije cyane. Ndatekereza ko tugiye kugira amasezerano, tugiye kujya inama bwa mbere mu myaka 44, kandi Liban izahura na Israel, kandi bashoboka ko bazayikorera muri White House. President, utekereza ko bazabikora cyangwa utekereza ko ari ukubeshya? Ndatekereza ko ibyo bazabikora rwose, bazikorera hano muri Washington, kandi Lebanon izaba yishimye cyane. Hezbollah kuri ubu ngubu igomba kwitabwaho, ahubwo tuzagena amasezerano hagati ya Israel, cyane hagati ya Israel na Liban. Bose barabyemera, ni byiza cyane. Ndatekereza ko mu kino cyumweru bizatanga umusaruro, kandi ntabwo tuzagira ibisasu byinshi bigwa ku butaka, kandi tugiye kureba niba dushobora kugarura amahoro mu karere ka Lebanon. Uyu ni Bwana Donald Trump wavuze ayo magambo ashimangiye cyane ko igihe kigeze kugira ngo bahagarike imirwano yaberaga muri Liban. Muri make yabeho ikitwa ceasefire, cessez-le-feu. Nibyo buri wese yatekerezaga cyangwa se nibyo byari bitegerejwe guhagarika imirwano, hakabaho ubwumvikane ndetse n'uburyo bwo gutahura ibibazo aho biri no kubibonera ibisubizo. Ariko hakakomeza kubaho iki kibazo, abarwanyi bo muri Liban bagaragaje ko Netanyahu n'ingabo ze za ADF ari abanyabinyoma babeshya ku karubanda. N'uyu munsi babeshye ngo hagaritse intambara, ariko bagakomeza gusuka ibisasu byinshi kuri Liban. Bati ni gute muva mu bikorwa by'intambara ku mapuro, ariko kuri tele mugakomeza kurasana? Ni gute muvuga ko muhagaritse imirwano, ariko mu by'ukuri nta mirwano yahagaze, ahubwo mukomeje imirwano mibi cyane kandi yica? Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, ni ikinyoma Israel ikomeje kubwira isi, ni ikinyoma Israel gushyira kuri Liban. Bamwe bati Israel ibyo irimo gushindwa biba yari impamo koko yarenze kubyumvikanye na Liban byo guhagarika imirwano igakomeza kurasa muri Liban.
yabigaragaje neza ko gahunda yabo yo kurwana koko bakikomeje, nubwo ari bavuze yuko bifuza kubona amahoro yagutse cyangwa se akarere kose gatekanye nk'uko na mbere babivugaga. Bikongera gutera ikindi kibazo cyo kwibazwa byinshi uburyo iyi ntambara yo muri Burasirazuba hagati izarangiramo mu gihe uruhande rumwe rudashaka kurangiza intambara za nyabyo. Reka ibyo tubiveho bya Benjamin Netanyahu n'ubundi yakomeje gushinjwa byinshi na mbere hose, ahubwo twizire kuri ibi ngibi. Iran ibyo kuvuga mwabyumvise, iti twe tugiye kurwana namwe mpaka, babwira abanyamerika. Ni Iran yabwiye Leta Zunze Amerika yuko Amerika yakoze ikosa kandi ikosa yakoze izaryicuza. Ni mu mazi ya Hormuz, umuhora Hormuz, aho Iran ivuga ko igiye gutangira kwataka hasi hejuru, igakorera y'ibitero byinshi kandi ikakora agatendo ku buryo budasanzwe, kerekana neza ko ifite imbaraga n'ubushobozi budasanzwe bwo kugenzura muhora. Nivyo uyu muhora wa Hormuz kuri Iran ni ingenzi cyane, ariko nanone kuri Leta Zunze Amerika nabo ngo ni ingenzi cyane kugira bakunde bahomze leta ya Iran kutagira ikintu na kimwe ibona. Nubwo ibiganiro ngo ushobora kongera kubura cyangwa se kongera gutangira mu minsi mike Islamabad, ariko Iran yateguje Amerika bayibwira bati we will sink US warships, tuzarimbura tuzashyira munsi y'indi bayamazi amato yose Leta Zunze Amerika y'intambara. Numuri uteye ubwoba wa Iran kuri Amerika mu gihe impaka zikomeje kuba nyinshi kandi mu gihe Leta Zunze Amerika zashyizeho urukuta rukingira abantu bajya nava muri Hormuz. Mujyanama mukuru mu bya gisirikare w'umuyobozi w'iminduramatwara ya Kisilamu ya Iran IRGC yavuze ko indege amato atwara indege carriers y'ingabo za Leta Zunze Amerika ari mu karere, ariko na Iran yiteguye kurasa amato y'intambara ya Amerika no kuyaroha mu nyanja, nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Press TV. Mohsen Rezai wari umwe mu bagize akanama gashinzwe kwihutisha iterambere rya Iran, akaba n'uwahoze ari umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka za Islamic Liberation Guard Corps, yashimangiye ko hakenewe gushyira igitutu ku banzi. Yagize ati umuvuduko ugomba kwiyongera, imbunda zacu zirasa ubwato bw'intambara za Leta Zunze Amerika, tuzazikoresha tuburuhu ubwato bwabo mu nyanja. Yerekeje kandi kwihagarikwa ry'amato yabo bikozwe n'ingabo za Leta Zunze Amerika zirwanira mu mazi. Yongeraho ko uwo mugambi nta kabuza uzananirwa utazagerwaho. Rezai yashimangiye ko nk'uko Leta Zunze Amerika zatsinzwe mu mateka mu kugerageza gufunga umuhora wa Hormuz, nabyo bizananirana mu gukumira amato yose ya Iran ava muri Hormuz. Yongeyeho ko ingabo za Iran zitazigira zemera Amerika kugera ku nsinzi yariyo yose mu gukomeza gukumira ubukungu bwa Iran mu mazi, ko bafite ububasha bukomeye bwo kurwanya ibyemezo bya Leta Zunze Amerika. Uwo muyobozi mukuru wa Iran kandi yongeye gushimangira ko abanyamerika nta kabuza bafite, nta gahunda bafite yo kurangiza intambara bafatanije n'ubutegetsi bwa Israel ngo barwana na Repubulika Kisilamu Iran kuva mu mpera z'Agashyantare. Muri make ngiyi ntambara Leta Zunze Amerika yatangije nta gahunda Amerika ifite yo kuba bayirangiza vuba ngaha, ahubwo ibizabona gukomeza kurwana nk'uko n'ubundi basanzwe babikora. Bwana Rezai wakavuga yuko rero aya makuru bayamenye kandi Leta Zunze Amerika zikora ikosa, kubwira iryo kosa no bagiye kuzaryishyurira ku rwego ruhambaye. Bagiye kuzaryishyura ubwo Iran izaroha amato yose ya Leta Zunze Amerika mu nyanja, bakabona ko Iran nayo idafite imikino, idafite gutekerezwa nabi nk'igihugu cy'ikinyantege nkeya, ahubwo bagomba kuyubaha bakayitekereza nk'igihugu cyubatse, igihugu cy'imbaraga gifite ubushobozi buhambaye bwo kwirwanaho ndetse no kwihesha isema imbere y'umwanzi wari we wese. Ibi rero kuba Rezai abishimangira, yongera guhamya neza cyane ko nubwo Leta Zunze Amerika zakirengagiza nkana icyo Iran isaba, ariko Amerika ntabwo izigira na nemwe yirengagiza umututu w'imbunda wa Iran. Ubwo ngo bazawumva urimo Donald Trump akunda kumva kuva ari urw'intambara, nta kabuza urwo ngurwo bazarwumva, kandi Iran yiteguye kubahata n'imbaraga nyinshi. Mu mugambi wabo uheruka bateganya ngo kohereza abaparasita cyangwa se paracomandos mu gice cya Isfahan muri Iran, ko no gufata uranium ya Iran, niko Bwana Rezai yavuze. Atafite gahunda kuzana abasekere muri Isfahan gufata uranium yacu kugira ngo bahembe ibyo bakoze nkuko byakomeje kuvugwa. Iran yashyize amategeko agenga inzira y'amato mu nzira ya Hormuz nyuma y'intambara y'ubugizi bwa nabi ya Israel ko na Amerika kuri ya 28 Gashyantare bashiye kuri Iran. Guverinoma Trump yavuze mu mpera z'icyumweru gishize ko izashyira imipaka ku byambu bya Iran mu kigo cya Perse no mu nyanja ya Oman. Igisirikare cya Amerika kandi cyavuze ko iyi mirwano yatangiye cyangwa se iyi gahunda yo gukumira amato yatangiye gushyirwa mu bikorwa
ya 13 Mata. Mu nyandiko ye ku rukuta rwa Truth Social, Trump yavuze ko ingabo zirwanira mu mazi za Amerika zizakora akazi kazo neza ko gufunga amato yose agerageza kwinjira cyangwa se kuva mu nzira ya Hormuz. Mu gusubiza, IRGC yaburiye ko amato yose ya gisirikari yegereye umuhora wa Hormuz yazarenga ku cyemezo cy'ibyumweru bibiri byo guhagarika intambara hagati y'impande ebyiri, Amerika na Iran, nta kabuza azahita arohwa mu nyanja, azaraswaho kuko azaba arenze kuri ibyo ngibyo. Ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Iran bwanaburiye ko hariho ingamba zo kurwanya imirwano mu karere mu gihe ibyambuza Iran bizagirwaho ingaruka. Tariki 15 Mata, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yaburiye ku ngaruka mbi z'ibitero n'ibikorwa by'ubushotoranyi bya Amerika byibasira ikigo cya Perse ndetse n'ingamba za muri Hormuz. Ubujyanye n'ihagarikwa ry'imirwano, yewe yizera ko kongera igihe cyo guhagarika imirwano kajya mu masezerano byagira inyungu kuri Iran. Iyo amasezerano yose ngo n'uburenganzira bwabo niba byujujwe cyangwa se byubahirijwe, ntacyo byaba bitwaye, ngo nibwo imirwano yahagarara mu buryo bwa nyabwo. Yongeraho ko ari uruhande rwatsinzwe gusa ngo rugomba gusaba guhagarika imirwano. Agaragaza ko bishoboka ko habaho ikindi kiganiro na Amerika. Yashimangiye ko ari ngombwa ko n'ubushishozi bugaragara mu buryo burambye mu biganiro byose bizaba mu gihe kiri imbere. Rizai yagize ati, tugomba kwitonda kuri buri jambo. Musenyeri Rizai yasoje avuga ibintu bibiri byihariye. Amerika yahagarika ikimera iminsi 10 cyangwa se yahagarika ikimera isaha imwe. Ati ishaka yakemera ibyo Iran isaba mu nyungu zacu 10. Avuga ko ibyo niba tabyemera bidashoboka yuko bakemera ubujiji bwa leta zimwe za Amerika bwo komeza kwidagadura mu muhora wo muri Hormuz no komeza kugira icyo bageraho mu burasirazuba bwo hagati. Muri make Iran agahenge bagira, amahirwe bagira ni ukwemera ibyo tusaba, niho babasha gutuza. Batabyemeye no mu rwano. Dore nguko uko bwana Rizai yabyanditse, avuga ati Iran izakora ishoka byose hakangane namwe. Iran ntizava ku izima mu nzira ya Hormuz kugeza igihe uburenganzira bwayo buzaba bumaze kubonerwa ibisubizo byuzuye. Izaba imaze kubonera ibisubizo byuzuye hashingiye ku biganiro byashize. Amasezerano agomba gutegurwa neza, hibandwa cyane ku bibazo by'ubukungu. Urugendo rw'umugaba w'ingabo za Pakistan nazo rwavuzweho, ruvugwaho n'umwe mu bayobozi bo mu ngabo za Iran. Avuga yuko urugendo rw'ingabo zabo za Iran muri Pakistan kujya gukurikirana uko ibintu bimeze bagomba kuzana umusaruro. Yagize ati, urugendo rw'umugaba w'ingabo za Pakistan ite Iran nanone rwagize akamaro mu kugabanya amakimbirane mu bice bimwe na bimwe, ariko hari ukutumvikana gukomeye. Ati biracyari kujyanye n'imbaraga za kirimbuzi kuri twe. Hashyizweho icyizere cyiyongereye cyo kongera igihe cyo guhagarika imirwano no kujyana ibiganiro bya kabiri. Ati amaherezo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo ya uranium kuri Iran n'igihe Iran izamara ibuze ibisasu bya kirimbuzi ni bimwe mu byagomba kuganirwaho. Ni bimwe mu byagomba kuganirwaho by'igihe kinini. Ni ibibazo bigirwaho impaka cyane ariko bitarabonerwa igisubizo. Akomeza ashimangira cyane ko mu gihe leta zimwe za Amerika zaba zikomeje gushakisha ko Iran ihagarika imbaraga zabo za kirimbuzi, ariko Amerika nayo ikuriye gushyira mu bikorwa icyo Iran isaba. Kwisaba ko igomba kubahirizwa kandi bakareka ubusugire bwa Iran, bakareka Iran ikisanzura. Nyine Iran ikaba nk'igihugu gifite uburenganzira ndetse n'ubudahangaro nk'ibindi bihugu byose byemerewe mu muryango w'abibumbye. Leta zimwe za Amerika zikavuga ko Iran ariko gifite uranium ibiro 400 ntago Amerika yaryamanga isinzire. Abandi bati sinone ni Iran yonyine izaba ifite imbaraga za kirimbuzi, mwebwe ni muzifite. Bamugani wa minisitiri w'intebe wa Butaliyani Meloni ati mwebwe ko mfite imbaraga za kirimbuzi kandi mukamura abambere mwisi mufite nyinshi, kuki mwumva ko mugomba kubangamira abandi? Uyitwa Kadyrov ni inshuti magara ya Vladimir Putin kandi numwe mu bayobozi za Repubulika zo muri Russia. Yagaragaje byinshi ndetse anagaragaza ko yifuza kuza muri intambara gushyira iherezo kuri aya matati ndetse no guhagarika ibibazo byinshi bikomeje kwibasira. Intambara muri Iran iri mu gihe cyo guhagarikwa, ariko impungenge ku bikorwa bishobora gukorwa ku butaka zikomeje kugaragara. Itangazo ry'ubuyobozi bwa gisirikare bwa Iran n'abayobozi ba Chechen rigaragaza ko ibintu birimo kuba ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku butaka bwa Iran bikomeje kuba bibi kandi bigusuzumwa neza.
we Kadyrov, Brigadier General Mohammed Akmania we yaje kumuvugaho n'umuvugizi w'ingabo za Iran, yavuze ko abanyamerika binjiriye mu majyepfo ya Isfahan mu gihe cyo guhagarika imirwano. Yasobanuye ko ibintu bimeze nk'ibihe by'intambara, aho ngo ingabo ziri maso nubwo hahagaze imirwano ikomeye. Kuri we abona ko igihe cyo kurwana kigeze. Ati yego uyu mwaka turimo guhangana n'ibibazo byihariye, ingabo ziri maso kuko turi mu gihe cyo guhagarika imirwano, kandi ubu guhagarika intambara kuri twe ntabwo bitandukanye cyane n'ibihe by'intambara. Ati kubera ko iyo mpamvu nishobora gukorera ibirori, ntidushobora guhita dukora ibirori mu mijyi ngo twumve ko tunezerewe tumerewe neza. Kuko Akmania abivuga, inzego z'ubutasi za Iran ngo zabonye ko habayeho kwinjirwa kw'abasirikari maze bahita batanga igisubizo. Yavuze ko itsinda riyobowe na Brigadier General Mossad Zaleh ari ryo ryakoze icyo gikorwa maze ritera indege z'abanyamerika zo mu bwoko bwa C-130 rikoresheje misile irasirwa ku rutugu, bituma ubutumwa bwa Amerika bari bashatse gukora kuri Iran muri kino gihe butagenda neza. Ibi birego cyangwa se bashinja Amerika ntabwo yabyemera, ariko aravuga ati ku itariki 13 ya Gashyantare nk'uko mwese mwabibonye, abanyamerika bashatse kwinjira mu gihugu cyacu banyuze y'amazi. Ishami rishinzwe kurinda gukorana n'ubutasi ryatangaje ko amakuru ari uko bashaka kudutera, maze rero dutangira natwe igisubizo cyo kubaha. Bakoresheje ubutwari bwose abasirikari bacu, bakoresheje misile irasirwa ku rutugu, barashe indege y'abanyamerika mu bwoko bwa C-130. Ubutumwa bw'abanyamerika bwahagaritswe butari bwagira icyo bugeraho. Igisirikari cya Iran cyasubiyemo kandi inyigisho zacyo ku bijyanye n'ibikorwa byo kwigarurira ubutaka bwayo ndetse no mu gihe cyo guhagarika imirwano. Akmania yashimangiye ko kwinjira muri icyo gihugu bizakemurwa mu buryo buhamye n'uwo ari wese ashaka kubigerageza. Bigaragaza ko kandi akomeje kwibandwa ku kurwanya abagerageza kwinjira mu gihugu muri kino gihe. Nyamara ku rundi ruhande yagize ati ni itegeko ry'umugaba w'ingabo ko niba habaye igitero cyo ku butaka mu gihugu cyacu kigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye. Nta byo guhomba dufite, nta muntu n'umwe ugomba kutwinjirana, ugomba kurokoka. Ku rundi ruhande rero umuyobozi wa Chechnya Ramzan Kadyrov we yavuze ku makuru avuga ko imitwe ya Chechnya ishobora koherezwa muri Iran mu gihe habaye igitero cyo ku butaka gikozwe na Amerika. Nubwo nta gikorwa nk'icyo cyemejwe, amagambo ye agaragaza ko amahirwe yo kubona inkunga iturutse hanze agifite isano n'uburyo amakimbirane agenda atera imbere. Bwana Kadyrov yanditse amagambo akomeye ati hari amakuru akwirakwira kuri internet kandi turimo kuyakurikirana. Dore amagambo yanditse. Bwana Kadyrov yagize ati hari amakuru akwirakwira kuri internet avuga ko imitwe y'ingabo za Chechnya bivuga ko yiteguye koherezwa muri Iran kugira ngo ihagararire igitero cyo ku butaka cy'abanyamerika ihangane nacyo. Ibi byari kuba bishoboka cyane. Byari kuba bishoboka cyane iyo Iran ibikora ibikorwa bya gisirikare kuri Amerika na Israel gusa. Ariko kandi barimo baratera abavandimwe bacu. Nta gushidikanya. Njye ubwanjye nshyigikiye uruhande rwa Iran, ariko hari ikintu kimwe ntashidikanyaho. Sinshyigikiye ibitero bya Iran ku bikorwa by'abaturage n'ibikorwa remezo mu bihugu by'Abarabu byo mu kigobe cya Perse. Ibyo byose bikwiye guhagarara. Bwana Ramzan Kadyrov nubwo agaragaza ko ashyigikiye igihugu cya Iran muri iyi ntambara kandi akaba umwe mu bantu b'ingenzi cyane bashyigikiye uburyo Iran iri kwirwanaho, ariko ngo ntagashyigikiye ibikorwa bya Iran bikwitwa ku bihugu by'Abarabu b'inzirakarengane bazira ibikorwa bya Leta Zunze za Amerika ngo aba n'inshuti za Chechnya. Kuba rero Kadyrov hari uburyo agaragara muri bino bibazo mu gihe Iran yabihisemo kugenda neza nk'uko wenda Kadyrov abivuga, ntabwo Iran yazabura ubutabazi. Ihanganye na Israel Leta Zunze za Amerika gusa ngo bazayikubitira mu nguni zose, bazayataka. Ikibazo kiba kimwe gusa, ni gute Iran yarwana na Leta Zunze za Amerika idafite ubutaka muri karere? Ibigo byabo bya gisirikare mu bihugu by'Abarabu, amato yabo ari ku nkombe z'ibyo bihugu by'Abarabu, kugira Iran irwane nawe yabigenje ite itarashe kuri ibyo bihugu? Uravuze ngo nta kundi byagenda. Uko niko bigomba kugenda. Ngo bivuze ngo Iran igomba kwirwanaho idakeneye ubufasha bwa Kadyrov. Uravuze uti ye kandi irabishoboye. Nanjye nti wamugane. Reka tubindire iby'iminsi y'imbere ihatse, tugenda tumenya byinshi. Andi makuru n'ibindi biri kuvugwa ni mukanya nanone ahangaha. Kubana natwe biroroshye ukatnsabone cyangwa subscribe
ukongera gutuma umuryango mugari. Uri inshuti nziza, ugubwe neza. Amahoro n'imigisha nibyo nkwivurije. Salam shalom.